zonet chu zonet nge intile phot teng o zonet chuanin lengpui ram hral kan tia si phir hotel tho nangin lengpui kha alar do bera chumi chungchanga chuanin congress atangin puti tia TBC a ZPM lampang atangin ania tin puma piana MNF lampang atangin interview an nei ni hetiang konga hianin zonet hin ti tha ka ti thina voice hi both side te an pethiam thina hetiang issue burning issue ron omre reng hi chuanin kalo ngai ven ber le kalo yang kalau ngai chan ber hi ani thina ni te chuanin le puti BC hi hemi interview a kher kheri chon a faklo theilo ka ti ni a chan chu a thut pui te pani puti ti le puma piana MNF le congress lampang ami te hi ukil lania legal background nei anni te chuanin puti BC chu journal ma po a thleng thui ru tuklo chu ti rualin legal background nei lo lani boka khateng te kha ni amaro chu zonet lampang ina interview an han konda ka khanin a che tha fal lein ka sia min zir pe min chiar zau ani ti hi a chiang ngoi me ni chu te chuanin an vai me hian an fakum ka tia hanin soi ok le a poi thui ru tuk turanga thil han soi angkha nom lem lawa an soi tuman gola an chianga an in soi baladu lom lawani chu mi tha tak vek an ne katina ni chuta chuanin a legal background nei lo ber puti BC he ne mo chang chuanin a legal background nei te a hian thil chu tha chiang jok do thinem o chu ati thai ani te chon le interview a hantana general consent ta bultanin general consent an soi ho na kha arei ma galotia dakar chan ve chuang ania a top lampang a huna chep le box ti lai chho kha uyam kalo ti lu tuka maro chu thil poi mo tak chuni ve thawa general consent chungchang te poi soi fe tur chu amang english word ania english thumal ania general ani chuanin general hok tur ani tiang chi te oma in nial thei thil ani ka tin na chana chu antinan debate topica thalai rong bol na hi hroi tu te teloina kal theilo ti le member te teloina kal theilo ti an thlang thin khata hanin topic diklo ani me lo ani chu khoi mo jok bo hasuila thil dik thei ve ani tiang deuh khanin general consent chungchanga po hianin thil in nial na top theilo tur chu ani ve rengin ka hriani ZPM lampangin a draft kan muangin heti hen lo tiro tiangin kan ti ni general vekani tuna kan case lengpui rama pheichonin a party te hrim tu mai po hi aram nei to mo alei sak tu mo po hi sarkar na thokan ni lawa consent le chuan po ngai to lo thilani te po kha anti ve boka kedi po kan om thir tuk lawang general consent ta heno ti chonin hei party mi le sa thewon ni an tan lampang tur chu chiang sa congress in congress thatna tur ron soinga ZPM in ZPM thatna tur ron soinga MNF in MNF thatna tur ron soi don ani chulai thaka chuin lo clear thiam kha poimo ti chuan chu koron soi chan chu enge kan ti chuanin tuna hen ruling lai hi ZPM an nia puti BC aron thu chhuak ani ti chuan an interview pumpui me hi voi enge moza tum enge moza the ka clear chhuaka ke en leta ka clear chhuak mun viawani ti chuanin congress le MNF hi opposition ve ninana na chu tum pakhat nei sarkar tum le sarkar lai pai thlak tum tana fang chu mo puti BC hi enge mo chang chun anon in anon attack ron deuh thina ni chu chumi chu ati cheng turin heian entaila 2016 dana chuan 2016 dana chuan outright purchase kan ti fo direct purchase hi section 44 khan provision om tlatani kan mizoram congress hun la ya 2016 dana lo siam khan chu dikhan sarkarin high court division bench appeal ta appeal khan engange thutluk na alo thlen don riat lova chu wang chuan kha single bench thutluk na kha division bench khan a thiat don nge a keng tlang don ti kha riat lovani chu wang chuan khati la ya sarkar chelna chel tu tena outright purchase phatianga direct purchase an lo do rakha ti om lo ani na om lo khada na khan provision official in film khur ta sarkar ne na rona right to fair compensation 2013 nge 16 kan man don an tia so line kan ti boi lo cheu kha mang ro aron ti chat na lai ruling zo hi in tang ul ma thi na tiang thila hian lo chu ti ni chuan tu ne kan sei chen tu tuna han thil chikin lo nem congress lampang atanga thu puti ti hi angoi tlangani ta khan outright purchase chungchanga khan puti BC
te le ZPM statement kan lo hriat to angin outright purchase ani chuanin nei tu ni na impact te la kha ani ta ni chu ti chuanin hei an statement hi a in kal chho do non lai te po ma a thena dikan ti kha thena diklo ti do hlekang te po kha aron omat ma se ron mention aron ti lan ker kha tul ka tilem lo ani chu amaro chu tilai hian hanen taila tuna khanin outright purchase chung changa khanin PTBC khanin ron chang le ta amai ro chu Congress hi ngoi ta ni mo Congress hi ngoi ta a ti chuanin tilai chho hian en le taila ta hianin PTBC ana MNF atangaron thu puma piana avat tackle na ang thawa khanin khatiang thau statement kha aron nei ni chumo chu wangchan sarkar in hlai level ati mai ni lovin public investment board khan an recommend ti rangai ani achan chu kan rules sangni som pathum rule number palina le pangana in asoidan chon bikha somruk emo square meter singriat jani samruk panga chung lam ani chuan public investment board in a recommend ngai angai aron ti ta chuanin aron ti na pokhan 99 years list turani kha lo ni ta i list kha tu na hianin kan boi pui don me kan ti in kan minister khanin aron soi to a ani na ta ga chuan silai tun fel vek to nu kan ha pui min chun thon sak to nuwa in rem na nei tu mang vel le kan tu na hian silai tun fel vek to nu ti vela entina aron pe ka taka khine koron soi chumo outright purchase tura in biak fel vek to nuwa tina angani ram in lei chung changa anei tuni na pum hlum nei turanga in biak na akal vek to nuwa aron tina ani tani enzelang o list ani sim chuan sum hi voi khata in pek lo hi amlawa annual in ken pethin annual turania ma se tu na he ti zat an lo peto sia list pa nga yang khanin har sa tong em bo kati len list angin kan ti don ani ti kha sarkar tuna sarkar lai ZPM ina an soyania tun ma in biak na kal zonga khanin outright purchase ti li ra in biak ania outright purchase su anei tuni na pum hlum nei tura in shal kha ani ta ni len list anga akal don kha chuanin nei tuni na pum hlum nei lovin chumi kum chunga ta na lua tiang khan akal thei ta ni chu tilai taka chu puti tia Indian National Congress lampang ayo hianin aron soi vele ta ni in biak na zonga le in rem na kal to zonga khanin outright purchase anga kaltirani to a silai tun felvek to nuwa aron ti khamo ma se tu na taka len li sanga ti le hi an mani pohin lung oi kherang em mani le aron ti ne len li sanga kaldon chuanin aron soi chan chu len li sanga kaldon chuan kumtin annually in aram lua man aram ho manakha an pe ka ngai thina li sanga ni don chuan ma se tuna hianin chu tiang ni lo chuan a poisa zong hi anon pe full top mai boxia chuta chuan a leitu te hi an lung oi to kherangem aron ti ve chene adik melvio meter adik po amaro chu hei hi karon soi chan zonga chuanin kitia ron soi le thosi hemi ma da ya mo he top don to ne tu na hian video hi hemi ma da ya puti BC na MNF lampang vatekel lai khat alo ngoi tlat mai ni amaro chu hemi opposite che hianin ZPM lampang han soi ve na lai turanga hachon an pani hian MNF le Congress hi an tang dun thavewa anin puiton thei viau mai ti kha kan soi du ni ta sela he thila hian teng hianin kan soyanga interview tumenge mozat ke ensuaka chuta kathil mu chuata ka chu mo chuta kathil mu chuata ka chu MNF khan dan dik lovin hun enge mo chen chu rei fe mai kumsang hi le pali ram in lei nu de lok sani panga atanga he ta an sarkar top thlenga niang chu khan dan dik lo tam tak magin indoor na hi local pui to ni chiang renga chuan ti chuanin chumi chu hralh ngei po tumin ma an lo la viau to a hralh ngei an tum ni na taka chuan tu na han ron soi viau ma se hralh ngei an tum ani ti chuan dan dik lo taka thil an ti chho na chara ZPM ron sarkar ve a an hriat china poisa te ron lut ta top mai si nen khan teng khan thila han kalpui ta ni TBC pona pha ho lo heta hianin procedural engeniang a procedure diklo do hlek te po alo enroll mai thei amaro chu ti khanin aron soi chu kan react bok don ani o heti hen han khai khom taila interview ke en suak vek ti to kha MNF
Congress le ZPM an thu ni Congress tan hian an nuam viau don adu zok a tackle thei ni eng topic zok po kha atan thei ZPM chuanin MNF thilti zong ron highlight in khatiang khanin aron soyani mo diklo takan thilti zong kha ron phor chuak ta vek maya ti chon MNF lampangin khang zong kha soi du mi lovin mo soi du mi lovin an soi na lai chin an chuk na lai chin tana chu mei ni som panga sang ni som ni panga ZPM ina preliminary notification an ti chu atanga anu lampang chau khan ron soi du ta thina ni chu en reng maro until ti swalaki diklo ti ve tho puma pena pon sel di chung changa po hei witness pon omhlei ne man ti an hun lai until ti ve khani mo kha thil kha an hun lai until ti ve khani ya aron statement ta bera chu aron tran chan tak bera chu soita kang khan me ni som panga kum sang ni som ni panga nulampang thil thleng aron highlight wal khian aron tran chan bera chon enga tinge thil diklo tam tak in phum ru om si hianin hedik lo takin thilin ti tlang si ti ang zong deuh khanin thil kha angai thei ta ni chu ti chuanin puti bca ZPM lampang te ro hi chuanin ka soita kang khan enge niang ZPM sarkar ma MNF ina an thil lo ti to zong kha an thil lo ti to zong kha aron phor faivek ti me yang faivek chu ni che lo document than thup then te po nei ni kha tiang te kha ania eng po ni set tilai direction hi pui ka ti khop maya inen tiang puma piana chu MNF party khan in hun lai sang ni le som pakua chauh vel atang ti khan thil kha aron lian ta chu lai a chon enge ni MNF party pokha kalau fiat danin in good file te thleng khan le in ho tu te chung te thleng te po in chui view ni ten kalau fia chu lai a chuan in lekha in han du ber lekha lai in han ti dana khan ron soi tung thok kan som teng che ZPM media chairman khan keile siam chu kan ku ta fai atia ata ni chau khan ku ta fai ya midang ku fai le fai lo kha sei to si lo wa keinde chu MNF kan vai kan ku ta fai ti ha kan sei do masabirin chuan hemi chung chang kan ruling lam khan eng hinge sual ta ber atira ya kha kan sei lai chu point mol tu kan lu ta hianin ama sabera chuanin ka sei du chu lo chi ka ro hi ta khian MNF hi an fing ka thi kha hun kal to han soi ngai lo shim press statement ka en veka tuna interview ka en le veka anina an tui pui lai bera chu preliminary notification ZPM in an chu atanga poisa sem enge kham in kar kha ani do ber maya ama zonga thil thleng diklo tak ka thil thleng han haider thlak mai lai hi mak kati lai hi mo social impact assessment ti lo chung chang hi dan Mizoram a hian tuna kan man hi the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement Act 2013 anita chuan he act hianin an preliminary notification hi an entaila preliminary notification hianin ahma sabera hian whereas it appears to the government of Mizoram that land Mizo trong khan ni soi ngal mai theim Mizo trong in ti ka sei tok mai ga ti kan bi pui tan olsam national security ram ven himna atana ram hi lak tumani acquire mo hei hi tumani ti khanitani ta chuanin national security chungchanga tura kan dan man hi ZPM hianin March ni som pakhat sang ni som ni panga khan an adopt chau ani assembly in ahma chuan Mizoram ina sang ni som paruka Congress ina danan lo siam the Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act kha man anita chuan chu mi hmalam chuan Land Acquisition Act 1894 kha man char anita 2016 ne kalawom khanan repeal ta chuan helaya hian the right to fair compensation and transparency in acquisition rehabilitation and settlement act kan lo mang ta ni chu ta chuan angai poimo chu social impact assessment khanita ni ta chuan social impact assessment hi ti nge tur ani ta ni ma se
ti lo thei na da na kha section 9 na hian a oma ta chuan an ti lo thei ve na tura khom ta ni ta chuan section somli na section 40 angin ti lo thei ani an ti ta ni ti lo thei dan lai chu ti lo thei da na kha om ta ni ta chuan section 40 a hian in close to a hian with the approval of parliament ro izo tong khan soi kan zel mai ro parliament pompui na in ti lo thei ani chu song chu mi chu ni ta ni ani lo national security ram ven him na thila khan ti lo tur ani chuan ti parliament pompui na in ti lo tur ani ti ne ta ni chuan preliminary notification hei hi a format hi adana hin ron om hal veka chu ta po chuan a last ra a hian ati dan tur hera hian a om veka parliament pompuya ngai thute according hiron jek sa veka ni ma se preliminary notification hi ramlak tak tak bultan na tur ata na an chua ni som panga me sang ni som ni pangan chua hian ta hian revenue minister pompuina in an exam ta ni chu thil dik lo chiang lu tuk ma sa phot khani ta ni ta chuan kan revenue minister hi parliament luk pui kan lo nei reng em ni ti kha zon ha ni ta ni chuan social impact assessment chung changa ti khan kan ngai thata enge ni chu ni a mi pui pon in lo hriat kan han du lai chu thil hi enge ni dik lo ti lai kha kan ron zui kan ron phort ring don na ma ro chu lai chu puti bi si tu na kan ngai thak chin po ani ngani chin ka zo na kha khiti la he puti bi si ron tackle le da khit pui lu tu kani tu na hianin ni MNF lampang chon ka soi kha o thil khami ZPM sarkar ma thil an mani sarkar hu chunga thil ti kha aron soi do lo shim aron soi ngai lo an soi te po tle ma zong chu ma chu po chu ron tilangila a support chong lo entinan enge sale di chungchang te po ni na taka chuanin an sarkar lai thil thleng vek ania an mani thil ti chu ni kher lo ma se sale di khami LSC VC pass atanga LSC garden LSC ti vela le dan phal lo zong zong kha an sarkar hun lai ti tho thawani mo soi moi le khatiang vak ngai na kha om lo wang hi ni mai theya khatia MNF lampang hianin an soi view du thin lo ni thil kal to khamo te chuanin puti BC khen ta hen ron chang le don ani ZPM ina an take up nu khami preliminary notification ti te khatiang an man lak to nu ti me teng all samjoin khatilai an thil ti diglo nia shet kharon point out ani chumo ti zon khiting a thil diglo dani na phal lawani ti hre chung khianin enge an lo ti to thin reng ti kha in mongin lim sakna aron thleng nge moni ka hre lo la chai chho han mo reaction ro pui tak chu ani in ka hre ti lai interview pum pui kan en to a chon ti lai chho hi pui ka ti lai berane inom khop maya kha ma se point khat chok khan ron kuat thei maya kha kha chok la nga lom bin la ti top wang be mi na la ni lo chiang maya CBI chui tur ni om lo tak chu ne an the chan amar jo kan soi chiang anga kan sarkar kal phunga hian ti dan phung kan ne ya kal phunga ya kan nei criminal ani na chu revenue minister khan approval lo pe khan a office a authority misuse of authority po hi corruption thawani criminal case thawani chu adi sai tu tor na tam ria ma kan soi photanga heng kan soi reng a hi soi pial ngot kan ngai to na ngai tu ra chu eng tika tanga bulu in tran nge te ni abul hi chu kala soi ri lo mayanga tu ne sa ye issue ngor kha kan enanga kan sarkar hen kal phunga ne ya land acquisition mundang ponya lai chau khu ni lo ba nikum January nge February tha a helaya zonet zoram calcium mni party dang te na kan soi hona airport chungchang kan soi na khan chiang takin he issue hi ka soi ta ignite studio khan assembly house a chiang takin ka soi bok procedure lab sa om to ni ka tia mi pui ta ka hil hriani adik tu maneng ma kan ngai saklo mi pui ta kan ngai saklo party pon kan ngai saklo wa kan activist te pon ngai saklo wa leng pui airport forum te ne na ka hil hria a document nen po ka mu heng thil kal to hi heng jong hi fulo kha ka chu fun tanga ngai tai la tu na SIA exemption kha revenue minister ne lo ti la te kha
close อาคารนินขัดยังมินa strong เลี้ยมลว่าเอาด่านจุกเชียร์ชกลงไม่ยังไม่เราจะ president เอามันนี่กันกัลปุยชินด่านนี่ตัวนักขันกันตั้งแต่ criminal นี่ทุบตีข้ากันสวยดัว January July นี่สมดีปักวัวสังนี่สมดีปฏิคานมิโซรัมสรการเนี่ยนะมีชิมตุยปุยกันตีไม่ตุยปุยดีเลยโดนตัว BRTF นะ Defense Ministry หน่วยรัมลักคานข้ามีเลขา notification ข้า preliminary notification ข้ากันเอ็นจวน July สมดีปักวัวสังนี่สมดีปนี้นี่เหตุเฮียน point number 2เฮียนเฮรัมสวยไล่เมฆลักตุมาฮี social impact assessment zir cian na section kuwa he dani na soyangin right to fair compensation and transparency in an acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 ina soyangin exempt ani antini a office a authority misuse of authority po hi corruption thovani chu sang di somdi pandi July ni somdi pakwani MNF sarkar lai January ni somdi sang ni somdi pathuma he dan ve kwat hian heta pechon Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016 na kuat nge heta pechon asan chu 2013 act kha dop miau lawa chu ti lai takin he act po hi contravention ani asan chu high court in akwasani he kan da siam ve po kha land acquisition dan kan nei lo sim kha ti lai khan chu ti chung chuan he kum ni chung example atma lam ka soi do wanga ZPM sarkar ma kum khat na le kum ni na khan border outpost Mamit district huam chunga siam na tur zong a defense vekin BSF nuaya aram lak na zong notification preliminary notification sang ni somni pathum January ni somni hian a procedure angin number 2 eram lak chungchang hi social impact assessment zirchian na section kuwa he dane na soi angin exempt anniตัวนั้นไม่ให้การันตีชนะจูที่มีด่านจันทร์ชั้นเท่าเขียนิน ZPM เห็นที่ดิกลาวันตีนี่รันตีนี่แต่จวนนินที่มีด่านจันทร์ชนะอันเรา exam ส่งขับปุติ BC เห็นรันพอร์ตช่วงและบ็อกซี่เฮติไลชาวเวลาเห็นเฮติไลชาวเวลาปุยก็ที่วิวไม่สวยตัวกี่วังเดี๋ยววิวไม่เทบกMNF ลำปังตานเห็นเลยอีกปนิเสละนั่นเจลเตียงมาเสก็สวยตากังขันทีละก็สวยตากังขันปุติตีเตTBCเตปูมาเปียนเตสวยตูตอกและสวยตูจินอันสวยออกโลจินและขัดยังขันเทียมเวกมายอันสวยดูไลน์พอยต์ตาแค่นินอันเจียงมากอลขัดลูตูนักอันในเวกจุดตาจนินกงเรสีอันวันในเบรกติโตก็เอ็นเซลเตียงกิไลอารอนรีแอคชาวตานักปุยมายกัน exempt เวกไหมเนี่ยกันกัลพวกนี้เองตัวนั้นตะกับ criminal ในเบียงนะฉันชูโซก็จนกันสิร์เชนกันอินเรดีเรไม่พูดอย่างนี้เนี่ยกันฟีดกันตีด่านเฟกันนี่อันดิกเบรมาโรจนกันกันละสวยโชว์ตัวง่ายตายละเฮ้ยมี urgency of the case เตะขัดยังมาหมดที่จะกันละสวยโชว์ตัวพวกง่ายละไม่โรจู ZPM คันทิลสวลรอนตีนี่เราข้า preliminary ข้ามาส่ง page on preliminary notificationชัวร์มีเราเขียน final joint verification ส่งกันเราตีเจ้าเวกตัวก็สวยตัวข้า media มาก็สวยตัว assembly house ไม่ก็สวยตัวเฮ้ยมี preliminary notification นะชัวร์นัว final notification นะชัวร์กะนี่ส่งปังชัวร์ก็สวยเซลตุนำเราชวนจุดตาเจียชวนสรการิน collector appoint เจ้าทรีนจูชวน acquisition ที่ตีตัวนั่นเองมาเสเฮรัมตัวนั้นสวยเต็มโลกันสวยเท่งโลเลยจ้ะเฮรัมมีขัดยังกันนี่มาคันสังนี่ส่งปักว่าจังกะสมนี่ปัทุมาคัน 100%นี่ขัดชูงินไฟแล้วนะ proof Indian Air Force Headquarters คุณจะจังกันเลขารันทน September นี่ลีสังนี่สมนี่ปัทุมาแต่เพจนั้นมันโมโตเลยตัวอันนี้เวกันออฟฟิศรันดิพิวต์อัตุกันนี่ง่าสกัวอักขระจันนี่สมนี่ปริยัติมาโมอัจังกะซาสมนี่ปริยัติตักเนี่ยเลตากวางินนี่ขัดชูงินอันซิร์โซมันเวกมาปออัทารเวกินอันเป็นมันเวกดิสออฟฟิศจังงินข้างทรงๆกันละสวยเซลตัวรับปงไงแต่ละตัวนั้นอารมณ์สวยบิ๊ก social impact assessment ข้างหัดยังไงเรา criminal ตักกันติดชวนสังนี่สมนี่ปัทุม January นี่สมนี่อาเต้สังนี่สมนี่ปันนี่ July นี่สมนี่ปักวัวอาเต้เฮสรการเวกิน preliminary notification เราติดชัวมามี district border outpost สลักนั่นตัวรัตเต้ตุยปุยดีเลยโดนนั่นจงจ้างอารมณ์หลักนั่นส่งอาสอน social impact assessment ให้ exempt เวกด้านนั้นนี่เลยเราจะนักกีฬาคนนั้นช่วยตัวเราไงล่ะข้าขัดสู้ก็สรการ local พงต่อทีนั่นที่ให้กันเซนี่ใช่ตัวนั้น party ปันนินที่ขานี่น่ารอนสวยเจียงเวียวให้เฮียนฟิงกตินัตกันเนี่ยMNF ฟันเทียมเราตัวนาคาร
dikna soi turan nei lo atira enge model takin tuna an dan tlo chana hi minister in ati thei lo vani aron ti lai khan criminal ani na chu revenue minister khan approval lo pe khan a office a authority misuse of authority po hi corruption thovani puti bcn anron react chau tak taka chumi kuma po chumi ram leina po hetiang dan vek hianin sarkar masa ganin anlo exam ve thawlom enga tinge zpm ni takawanga diklawanti aronti khanin puma piana mnf lampaka ngoi tlang ta ne ngoi hun te hi she tangai mo tenga chuan in soi boy don ai chuan ngoi mei te po fin thlak na lai hi omve ni kha ha hemi interview ke en chhuat chung zonga reaction nei tlak le enge deng in tackle na turu taknin ka shia zep thu cheng lo he thila na hi chuanin INC an fel fai bera congress ti chuan MNF le ZPM hi aparty nam noi te pani anni ati lo thei lo ani chuta chuanin ka soita kang khan MNF hianin thil munu lampang reng kha anon soi reng lo mai ni anon sei ve na tlem hi an entaila puti ti sel dit kha ti khan tam tak kha ve ta chu alem an sign si lo sel dit ve si kha tuna ithil chira khan alova so mai ti na aningem ani karinga hele sel dit chu pakhat chu kan ei ve ta hianin e sel dit pakhat khangor ma se ati tupa hian ka ziani lowatia wan ti veka kha ni ta sel dit kha chu adik an va so ti na ni maya kha sel dit po kha register ala ni lo le ngala sel dit ta hian bo witness po nam lo le ngala ka hriat china kha kan sarkari afim khur ta lawani puma pianan sel di ta po hianin witness anam lo le ngala aron ti te po khi ka soi tha kang khanin congress ta ni chona nuam ton tuk history soi se MNF an soya mo a present soi se ZPM an soya a sel di ni se witness po nom lo boka ten ron ti ta ni he an hun lai vek tho khania ka soi ta kang khan lo chik maro ka soi sual mi alawang interview sang press statement te in be na sang te lo chi karo beng nei lo sia se tiang do gan mo lo chi kula lo thlir MNF hian ZPM sarkar ma ashal ngei tuma thei topan lo chua nakal zong han soi langai lawang hemi zana mi po hi ka en chuak vek ka ti to kha chuta chuanin MNF lampang hi chuan an bol khal gol tum dana chu khang dik lo zong te kha engtin nge khang dik lo zong atang han ti nge dik lo takin ram hi anin shal tak thei entin nge preliminary notification te ha chhuwa thei mo entin nge heti lai kalvel dan hi ani thei dik lo ti sha chung le dik lo tak chung entin nge poisa hi in la pek thei le ti kha anon tranchan berani chu mo anon tranchan berani history soi ngai lo MNF an soi ngai lo shim chu lo chik ve maro te chon ZPM lampang era chu history anon soi na savia paper calcul dan sang te anon soi na savia wani mo ti chuanin le poimo ta zo ka chu ke ma mu da na po MNF an shal ngei tum chon thei top le rei tak chung chu an local pui ve to a top lo thlengin tuna hen MNF sarkar ta se tuna ZPM tiang thau hin ti don enge chu ZPM ina an ti ta ka wanga swalan ti tak view mo tin bitam takina zona kan nei thina chu enga tinge khang zong diklo ani ti paper te sel di tinge mo sang diklo tak anga thil ti tam tak om kara khan ZPM hianin in shal kher ti te polom theini chuta tak chuanin MNF ina an hun lai an soi thleng du me lo lai khan ZPM ka fak na thunga chu puti BC a fakom ka tina chana chu engwange mo enga tinge ti kha meron shil ta ne enga tinge MNF khan chu tiang kha tiang chuan an ti enga tinge nisom sang som pakwa khan NOC te an pe ka local authority te pin objection an nei lo tin shal ngei tumin ma an lak ating khala ha kan lo ti tik lo ani
ti tum mi lawa mo kan lo ti dik lawa ni ti tum mi lawa dik lo taka khatiang tuna te po kha puma pe nan ron soi zo chawa sel di ta te khanin witness po nom lo inte khating te ha kal tlang thei te ron ti zo kani chu mo ne amak renga lo min tinge sel di a witness po omlo aram shalna amount po tel lo khan LSC garden LSC te po han ti thei zok le ti te po ni ta ne kan lo dik lo le mai kan lo dik lo via wa ti khaum lem lo ni dik lo tak ka khatiang enge sel di te po hen ting in process thei en ting in lati tlang thei an lati zok ani chumo lo sir chuak ma ro ti zon le kan zona nei thin ZPM in engwangin nge hetilai aram shalna chungchanga hianin ma an lo lak tak mai ti chungchanga kha PTBC henaran soidon ani within not less than 30 days at the book. not less than 30 days khoi lang in sia Hey, a copy. phone me ta po hian hetilai takiron viral boka ngoro kan clear to tak kan clear ma khian not less than 30 days kha tu an dan soya hi the right to fair compensation and transparency of land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 ani he dana hi shiat vek anga he mi chung changan seidon chon a bolo to ka kan chet vek chungai not less than 30 days ti pokha PTBC kenaron soi diklo ulwala chu ti theimi lo ni he dan hi ni na mention vetlat today scientific alo Hey, a copy po hi ani la ni pu ya chon an publish ro ra chu hei mi po hi an ti tur ania chuan he ta hian aram nei tu tak tak te khatuna leng pui pa ho ming lo lang kha notice to persons interested te khang zong zong kha ti lo a copy kan la mu lo wang hian ti lo ani tin kan soi thein karinga chu taka chu leng pui pa ho in kan shemi alawan ti na chana po hi sarkar hian aru khan thil hi akal pui chara thil issue renga hian kan chief minister hian YouTube channel te ne ya social media mang thiam khoba anin soi fi zung ani voin thlang hian kan chief minister hi he thilai alangoi char mi pui hian makan ti to ni chu ai politician chauh thin riau mai ron hem dan vela le okay tiang kenin khap kin ngai boka poni se tigan kan clear chawa PTBC henin engwai nge ma lo lak zom mai ngatinge MNF in diklo takin thilan tia diklo tam takin phumru ama special report in nanga zone dinan komna in nanga diklo om ti chu chiang reng anin dorna khan MNF an soidu lo ga ti to o tila hang kan shet tur poi mo mai ZPM eng fangin nge man lak zom mai tilai kha aron soifia don ani ti chuan chu lai chu kan ngai poi mo lai chu tiro chu nang mani ni china han ka zo chawa party lin pathum hian helai bora hi chun diklo omani ti lai vele chu in pom tlang vekin ka ria tiro PTBC tu na khani ron riak so maya kha a copy nei mi Timo public notice ni om turani tu ra ni ma se a copy nei big lo de chu nei big lo ti na aron keng lawa mu chu ka mu lom ano che da po mi pu ta hi chon hey public notice an pe gom lo ra ka chu preliminary ni a preliminary khalom preliminary for public tu ra lo react ve lo nga ko ngai longai thau la pu moderator angai nom khop maya kha ka document nei lo theng nan lo ne ya Henria affidavit jong ten ne ya khang kha ka mu pha ka om lo wa tin ke na ka lo sei ve fo thin chu akal phung dik lo lai tho khan ni tu na ir chu na hi chu pakhat na jon kanin soi thiam na ni pon mi puin a the thiam tu ra kan ngai de ba tu ni issue hi chu ni e sanction ron thenga approval accord ta ri to nu ve thila ni to ni tu na ron soi jong kha val ka ti ni adik ka ti ni achan chu engwain nge puro minglia na khan helai ram hi ka ta ni ron en ro wa ti ringot asel dit nga tingen en lo khoya ma om lo Indian Air Force and Film Khur sang ni som ni pakhata anei tu tak takin dorem ron soi chiang ro unti chuta po jon kan sarkar khan dore hei a filve ke ti in lekha la pe ne chon voin ne kan mu ta heng affidavit sang ka mu nei chu sang ni som ni pathuma chawani ama khana tel lo re khami mang khan acceptance on necessity kha kan mutta chiani khami ni wakhan JPM sarkaran lo ti chu joint survey nei le final NOC land value ti niamakha za somli pali akhar atranga za le sompanga akhar anti niam na chi akhane ta ne adang reng a procedure khati ra ten diklo 5 ka tin sanjo ka chuni ta ne kein ka ngai poi mo chan le ka soi chu chan po ania as a party ang point kan ngai poi mo me ma diklo wa mem ti kha
chu wang chuan chief minister poina soi to renga katia hall ta han nia session kan zowa captain abeyan san nia april kha april ni thum din ka sha so lo chuan ta kan sanction ron chuak ta kan session zo rualin ninga a me di ko an mi kha sanction mo me ni ko sanction ning ka se li sari me ni sari me la kan sanction din ka she so lo chuan a poisa kha te khana ron thun zui ta mai boxia ta chuanin outright purchase and negotiate zong kha diklaveti in preliminary notification kha an chuata ni sarkar khan achan chu preliminary notification engma amlo khan lo ti felvek ka ti fo chana kha hang sarkar dan kalphung zong bo pelvek khan engki man lo ti fela NOC kan lo pe chu mi mang chuan ministry point aron sanction tani ZPM sarkar khan engma ti nei lo khamin kara khan asum ron thlen khan engma ti nei lo re correspond kidlai ki asum ron thleng me khan ZPM party thil ti lom lo ni chu ti chuan sum ron thleng tur zong atanga processing zong ha ZPM ni lovin MNF sarkar lai thil ti ani ti nani ta ni ti chuanin ZPM ina an soi fian na te pushia ta pawh han lo soi to a ZPM in preliminary notification an ti chua pawh hi anin taka chuanin mi hma dei ti chua to turani a danang chuan mo ma se ti alo ni lo wang khan heta account a poisa lo lut to sia aron deng ta sia poisa khan ti deuh rum ani tiang zong khan soi aum bokani helai taka hi ke MNF te ZPM te congress te an thutlanga congress su soi lo leng dang o hemi chungchang hi chuanin kutlak na man nei lo ma se MNF hian hun kal to an soi du me lawa preliminary notification kami ZPM nulam panga poisa pek chungchang vel a boy khalai bill te a khanan bill zim te a khanan boy ani te chuanin ZPM ero an fakom ka tina zo ka chu sangni panga tanga thilkal chauh mo tilai sangni som pako vel atanga ron borok ron lian chauwa an hralh le angin poisa pek chua thleng mai an soi chuak thai ke an fakom ka tina zo ka ni soi du lo chin kha an nei velem lo ani den sa om hek lawa official pon zong tau la sum thlen nu chi kha na buai ta nu ya chak bem ta ni kha ni la ma kha chu nakina ka kan soi thleng venga asum la ya kha kan boi ni bering ka ya kan party pani te a procedure kha ni zo fa te himna ni ke jong ka soi article 371 g ownership and transfer of lands kan soi vul chu ka kha enga tinge nam party in ti ten kan bo salvek eng vai nge dan nei lo chung ka kan ti lui tir vek official ten film khurani sang ni som ni pakata hun laya DC Dr. Lakhe Zoli chuan sarkar ne na ngai dana vadila ni hi inron tile thina eng daning e kalpui don zona vasiamani sarkarin hi Mizoram Land Acquisition Act sang ni som parok mangin lo kalpui ro aron tini khadan khaum to lo posto challenge ani chawani khang zong ti tira rang takati zak kan official te voin ne hen hei kalam fo ba pon DC level a zo ta ka an khong ai thak ne ati tir tu no mem ti kha kan soi kan rin hel do lai kha chu ni ke na ka soi ber lai kha chu procedural lapse on the ne tin kan du lo ber kan soi thin an ti thin dan ni chu ka soi to ama preliminary notification an chodan po kan soi to kan soi vek to tun makan local thin dana ni direct purchase outright purchase akan pek dan po kan ti thin dana ni voin ni swala ni tak na chan chu asuma tam ta ni ti kha kan soi du apa khan na chuan khatia sanction teron pela tunan soi zong kha kan ngai to khanin enga tinge khati chung zong an negotiate la ya khang zong sanction ni theng kan tu man check lo eng vai nge chief minister voi ni address ania OSD to chief minister address ania enga get eng man ti lo khati takam malakan lan lak lui vaccine atira pechon akar zan hi somli pare tane za somli pali an tin hiam ma chumen wa za pare tan tin hiam le a khati chung zongan process a final approval kan hu thleng khan ZPM sarkar kan ti chu AON an ti mai acceptance on the necessity kan hu ni a ni chungan ron ti thut DC ina heta alo ti thut khang khatu man kan thelo chumi nu fe a ke khan ka heta ne chu wanga document khadila ha ya soi chuak po kan ta ni public a po khang kan soi jong kha diglo kan ti mek lai poisa ron chuak to sanction ron chuak to ZPM sarkar khan preliminary man nei lawa bu moderator preliminary anti lai te kha chon poisa hi la ron thleng mi alavania temo ne chu sanction on to kha le chu lai chu kan soi tlang lo lo nga MNF le congress
sarkar lai pai thlak tum ve ve ne hei tum ga de in du lo mai thei than kha chon adik lo pen lo ti me thei ma se sarkar tum thawan ne sarkar tur chon sarkar lai pai thlak anga ya khami mi pui atanga enge yang an lan thiam lo theina tur ta na thil ti kha an tum ber pakha chuni ve boka puti ti te pokaron rek to khamo atira puti bi siana athu soi tur thoron soina la ya khanin aron support hulem lowa ase ZPM lampang ani to ha chuanin MNF la Congress an chang dun thaveu thin ani hei chu lengpui airport khami IF ne national le Indian Air Force national chungcha nga po khanin opposition na chuan lo in longrual thin khom mai chu Congress le MNF ka soina big chawni lo ZPM po hi opposition aronom che ta se endina Congress khi ruling lo ni ta se MNF ne han chang dun thaveu thawin ka ring ani hemi chungcha ha hi chuan chu kan politics in virvel dan ani preliminary notification at salang thlenglo revenue minister khan a soivek nei ni saria khanin sanction ron chuakin ka sia bial pa chuta anti laps chiang deuh nia ka sia da chu ti sol kan nem ke pokalo hu ve an public notice te ka handila chuan khata khan dan shami ve ve ni boka in lo en chen ka ringa right to fair compensation act po mumal takai lo en kan ringa ni china kan MNF lam una wen ron section 11 chungchang ka section 12 in conjunction with section 12 ti ni section 12 ne na share kop tura ti ni khata chia khanin kan en ngai lo thina chu en tirnan preliminary notification an chua ringot tura ni lo ba section 15 le 21 akha kan share chuan public notice chua tura nia ka khia swal lo chuan not less than 30 days up kita khenin khoya ma ajek le ne maron te kha puti bi sia ashil na kha aron chang ta ni section 21 a hen lo in ziak ngei maya a ukil zo ka kha ukil lo zo khenin ashil sheta shep main ni tla ya khen chu ani tu na mi kha kan soilai kha kan en du chuanin ti hian in ziaka pani na khian tarthum na hian mo collector at the time and place mentioned in the public notice not being less than 30 days 30 days khoya mai ziak le nem tile kami sungchang vela kha social media hadaron lar emaya puti bisia hi ne fakom ka tin san legal background na nei mi lawa journal ma pol athleng thui mi law ne ma se ukil pani inkara hian azam lo tlat a huai sen tlat a chang phei chon a ukil te ai ma han thila tha chiang jok lai hi a ZPM lampang le party lampang politics ang zong khan lo ngai lo ula a mi hring na hrim mi fakom ka ti thlot ani hemi chungchang he no ain zir pe ain chiar zau ti hi topika chiang viewani hetiang mi hi an poimo mo tila chon taima tina ni mai to 6 months tini any interested person chu sarkar department pon film khur khop mai revenue secretariat in hei hinga tinga public notice chu ani enge chan na tini preliminary notification DC tanga chu anu khan revenue hian in heng hi in TM enge tinga ti lo ti in lekha alo ka thona ne chuta chuan DC chuan ni som pa sari ni kuwa me preliminary notification bul after 2 days a khan public notice chu ata chawani he ni apo procedure lap som kha chu ka pom chiang mai tin khata khanin ni tam tak pe to lovin ni thum che pe bok ni le chan ve che pe bok chu public notice chu an website a mu tu rom lo phot DC website a chu dani na phu ta ni ta ni national paper sa ti big tak kha chu interested person mundanga oman ni in ti ni not from the affected area ti ni ta ni khang dana te kha kan lo chiar ve kan lo hre china chon dik lo chu mai thei tu ne ron soi zong khang te kha khatiang om lo khan lo ti fel vek to ni kha chu actual mandatory chu final acquisition an ti chawani ta ni bu moderator zong an lo process vek thei dik lo zong ate khang zong ka ke chen ka ngai poi mo mizoram mi puite he tiang zel hen mi kan kal pui don next acquisition po in line kan ne reng khitlai put TBS thu soi ke pon kalo ngai dan che nia ke poina kalo ngai dan che nia chan chu enga tinge khang dik lo om zong ka kan hai der tat le enga tinge tu na po hen congress ron thu chuak ve a sarkar lai pai thak chun tum nge yang sarkar le tuman ni chon sarkar lai pai thak kha tumani amara chu corruption kan du lo tak zeta kan huwa ni chon enga tinge khati lai thilin phum ru zong kha
nang ni po MNF po hi ti ve na tong kam pakhat ma om lo le ti hi amak ka ti ve wani khati lai zong process dik lo chauh mo in che thiam theinan ti hengan soinga LPS special report in ente zone tina an komna inen zong kha ani na taka chon thil dik lo in phum ru tam takom tin mu vek tiro khang zong kha MNF hun lai thleng vek ani khang zong po MNF poi in dik lo ani tia hoisen taka tong thei tura karin chu puti ti ai ni ama ro chu tiang zong cha ti mi lo tin ZPM po hawa ya hau thei tur le vatakal thei tur ania chu tiang che chon MNF po vatakal thei tur ani va attack thei tur ani ma se at ti mi lo anti mi lo anun highlight lai chu ZPM ngar khi ni ta ne tuna hen puti BC ana asoi dik to ka ti chu in ngai thalan le lo kilamo bu moderator zong an lo process vek thei dik lo zong ate khang zong ka ke chen ka ngai poi mo Mizoram mi puite he tiang zel hen mi kan kal pui don apoye ni o kha til kha ZPM lo sarkar lo ta se kan shekherangem ti taka hi ni ngoi liam pui mai chi ni lawa ngoi bo pui mai chi po ni lo khati ang zela tram kan kal chon thil dikhi thlengai don chong lo tuna hianin preliminary notification ti chhodan hi dik lo mon te tu MNF te po hi nia alo dik lo po ni me the ma sela thil tam jok ti tu tu zong ti fel fai to nuwaron chuak thil ti nge tur dalina aphut ang mo apoisa run sanction apoisa mu na tur ko apoi mo atop berami kha MNF nilovin ZPM in han ti ve la ya khan adik lovani ron tile boxi lai ke chu lom pu moderator ka po an lo ti fel sa ve ka ombok pu po ko engte ti le tur nge engte nga ko isi ni kal pui tur nge mi pui te hian kan rami kan mangai tak zen political party an inchir theina ni lovin tu na kan ron so heu kha prima facie case theian thriat chuan kan ukil panei te hian mumal takin thil kan du tak chuan with proper evidence le circumstantial evidence theiang ang kan kho mani ngai chumi mang chuan be video rei tuk to na ti hagan du tok mai nga kamu dan dik taka chuan MNF hian kan dikani ti theidin muran ding bik lova nangni po tiang zong khan mo an thil ti to chin khan ron tangta ni ti chuanin congress a huai sen tur bera karin hianin engeniang thudik lo chon soi mi lawa ma se sarkar lai be kha aron thu pui viawa engmo chen ha chuan MNF thil ti dik lo te poron highlight thawin hi MNF hun lai ati ni MNF po hi tiang zonga soi kha omlem lova dik lo kharon soi chho me ma se ZPM lampang dik lo na lampang kha chu an highlight cheng thei ang reng viau thungani mo ti chuanin ZPM lampang hi an vakum ka ti na chana chu ka soi to a an ma ni ti to chin te po an ti to nu nge khami an process ta na te poron soya ti chuan hun kal to dik lo te poron soi hetiang zel hian ni Mizoram kan kal don aron ti rep maya chu a tha ka ti amaro chu MNF lampang ero chu hun kal to lampang kha an soi thadu vak lo an soi china po adik lo ti ha chun pom ve tho chon ka sia chu lo chi gro MNF hianin hun kal to thil dik lo tam takha an ron soi du lova an soi ve dan bera po thil dik lo tam takha engtin nge process lang tiang zonga ZPM va challenge nang kha aron lang ta thina ni chuma poni sela ti zong khatun tum video chu ni sela top nan kan soi lenge zone chu zone nge an ni kan tila thina nge tin a anchor kom tu pa pulalun thro ma hi mi bright tak mai ani boka atiang burning issue topic poimo taka hianin ron host fo se ka ti khop mai tan big du sak big ka nei lo ti hi chiang thina mo voice inang takina pekwal veka khapan ngai na laya khapa hawan ngai na laya hawa fem thuti tak dawin engi mo chang phei ka chon a politics lek thin ti te pokaron soi khamo chu chonia zone thin hetiang min nei hi an van nei thlotin ka sia ti zong khatun tum video chu ni photro se